wabarakatuh. Kali ini saya akan meliput perkawinan di Sukamana. Dan mungkin ini mobil rombongan pengantin sudah masuk. Kita tinggal menunggu. Yang punya kawasan. Ini bukan kawasan ya, mau muncang ya. Ini mobil pengantinnya sudah sampai nih. Mungkin ini akan diturunkan di sini apa di mana gitu ya. Sekarang menunjukkan baru jam berapa ya. Empat, 5, 6, 7, 8, 9 mobil yang baru nyampe. Ya mungkin ini akan diturunkan di sini ya, pengantinnya, karena jalan mobilnya satu arah, bukan satu arah ya, satu jalur. Jadi kalau dipepetin sini akan sempit. Kita coba mendekati pengantin. Biasanya di depan nih. Ada tas ngapalkeun ah. Tas ngapalkeun. Oh gitu, Pak. Arah lancar ya Pak. Apapun setahun dianggar demam demam panggung. Bebek. Baru turun sebagian. Di rada ieu heula ya. Sudah tinggal di ya. Dari Tasik.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. aturan wilujeng sumping tempat anyar pangharapan وجب الشكر علينا ودعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. أنت غوثنا جميعا. مرحبا يا غير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع. أنت غوثنا جميعا يا Tawis مجمل Dedeh كن Tawis asli dikasih mangga gerakan eta mangga يوم حشر ربنا صل دواما حل في خير البقاع فاسري بسترانا واكفنا شر النزاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sakali deui di haturanan wilujeng sumping haturan wilujeng sumping rombongan calon panganten pamaget liwat sadayana seragam.
Pados biasa cari di tempat anu parantos disayogikeun. Siap-siap. Foto. Mangga nu sanesna mah biasa diantaikeun bae. Acara pengantin sudah siap-siap lagi satos ieu badhe dilaksanakeun acara akad nikah nanti. Para wargi sadayana niti wanci lestari ninggang mansa waluya malati ligarna ati campa kamangka dadaga layak sakembaran baca ninggang udana uga pakai asih tidak kacet manan janji nak pastikeun supaya urang nyata dulu saja mangnyata dan dak banyak seri para wargi sadayana upacara akad nikah sejak dikawinkan. Maka pengantin calon pengantin pangkat di haturanan age baik dan dipantau baik dari juga. Maka penasa bapak petugas kantor urusan agama kanggo melaksanakan akad nikahna mereka bapak petugas di kantor urusan agama di haturanan anu ngalaksanakeun akad. Maka sapuratina disanggakeun kana tengah. Satu acara kurang khutbah kurang sekedap cimpuring nyagak khutbah anu singkat baik pada keposian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih al-ma'bud bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhub min 'adzabihi wa syaqwatihi النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بدينه وأعزهم بأحكامه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي
الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولمشايخنا ومشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقولوا جميعا استغفار صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya nandang Abdurrahman Ya nandang Abdurrahman nikahkeun nikahkeun kaula kaula ajeun ka anak tegas kaula ka anak teges kaula anu namina Egawati kalayan nganggo mas kawin ku artos 2.700.000 rupiah ditambih seperangkap alat sholat dibayar kontan. Tarima abdi nikah kaneng ega kalayan nganggo mas kawin ku artos 2.700.000 ditambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka jabat Tuhan ai wa na'udzubika min syarriha wa syarrima jabat Tuhan ai bi rahmatika ya rabbal Terima kasih Bu RW. Terasana sumangga aparat tatamu dihaturanan dicipi tatahar salah kadarna mana dipimpin ku kasepuhan mana kasepuhan ti pihak panganten pameget dihaturanan kadu pimpin iya para semanan mana pemirsa dihaturan mana dibalangkan baik siap-siap mana Ustaz